Município Baucau, hanesan município ida e Timor-Leste, nebe sai hanesan segundo maior cidade, onde habitantes Baracliu compara o município Siracelo e Timor-Leste. Município ne localiza a parte leste na Saunian, a distância atosida sanulu recensia quilômetro husi capital dili, mais ou menos horas rua Catolo, se Itaúja autocarro o de halau viagem para município refere. Município Baucau farreba posto administrativo ne, Macanesan, posto administrativo Vemasin, posto administrativo Baucau Vila, posto administrativo Laga, posto administrativo Bagia, posto administrativo Kelicai, no posto administrativo Venilale. Município ne iha potência nebe bot bafatin turismo, história no resistência Sira. Exemplo husi fatin história no resistência Sira Maka, itabele hare hanesan abrigo Wailili, nebe haksubikan hela iha aldeia Alala, suku Wailili, no iha tempo ocupação nian, sai hanesan nuk bafalintil Sira, liu husi região rua Baucau, Helicamba hodihalo funo hasoru inimigo ka ocupante Sira. Além de ne, fatin ne saimos hanesan fatin logistic, hodirai material funo nian, nebe força falintil Sira hetan, no hadau husi inimigo wen hira halau combate iha ailaran. Equipamentos no material funo nebe tau iha abrigo ne, se fahe ka distribui fali ba falintil Sira iha região ida, região tolo no região hat. Diak lovely guys, city feature by the sound ng nulo resin tolo ne, equipa city feature Ziamen, halona viagem ba aldeia Alala, suku Wailili, nebe faz parte do posto administrativo Baucau Vila, município Baucau. Hodidadalia Hossasin Moris nebe subar hamutuk subchefe estado das Falintil, comandante David Alex Daitula, iha tempo perigo no susar nyalaran. Lovely guys, basicamente primeiro apresentadora City Feature Abrilia Fernandes, cidadalia uluk honain ba abrigo Wailili, Senhor Salustiano Freitas Piedade. Maitabasisti hamutuk dadalia ne. Hola lovely guys, sasar mali follow hawa Abrilia Fernandes iha programa City Feature. Programa de sempre colia com a base cidade, história no resistência. E a edição irane equipa City Feature, viagem mais a município Baucau, a tolori tabot sirabahatene kleang, história abrigo Wailili, nebe localiza iha suku Wailili, aldeia Alala. So lovely guys, curioso hakar hatene kleang litang com a história ne, na fatin acompanha a mini viagem. Diak telespectadores, dadang ne hau na abrigo Wailili, nebe localiza iha suku Wailili, aldeia Alala. No iha na soring hau sedada lia ho umanain Senhor Salustiano Freitas Piedade. Turun diak Senhor. Senhor diak kalai? Diak. Diak Senhor, ita ni harenain norona nain ziamentifi hakarak hatene lolos história com a abrigo idane. Abrigo ne construí iha satinan beletememos iha sadata no safulan. Dia antes de eu confirmar quando a abrigo idane, primeiro houve tu reunião de serviço de começar a formar a resistência de a mim quando a ligação idane. Primeiro tu ir a participação. Primeiro a participação 75 houve de Ailara. To matibia Baldeirão 79 Baldeirão tu mai a guerrilha. Começa 90 70
80 começo tama 80 ami forma be mimpli como forma mimpli be ami mai ligação be clandestina be nação be ia bilalar momento ne ba ami hamutu o assistente ono liu assistente Litiri o assistente Mateus kalau nya kode alotian com Mateus ton amak mai destinado o Samoro o tambe malu bija usikelekai agora ami balu matian balu ami Seymoris ben narang coitado e datang narang duko ia be ema pasania ngos agora Seymoris amna higat nema kamuto kunia malu balu be o Seymoris balu mati barak mati tiam mentam mai kasoro be o ia ben sambe clandestina be ia bilalarang ne ami be nasane Fatima kidanema kami be momento ne Fatima kidanema sira mai soro ami me Fatima kidanema depois do mai 81 come ami mai e matrai ami tirpani kami amne rua samodo o hau ami Filipali banba tua matamatea tamatamba 82 ami tung Filipali atu ligação Pali depois mas ema sei 30 ami karya ami nain tolo halai karya am nain tolo am nain rua mak Seymoris pun dak man mal ka assistente ida mak pun dak mak mate assistente ono lima ka ema ho mati ia be área que recai o Abafala. Depois Florihau va entrega ya Codim Los Palos. Ya Codim ya Los Palos kalau tinang itu waluan sini au sen ba hamne pamilane desera hotu be yalar o be ataurun. Depois Florihau va entregan ba ya omnia malu ponemos Mateus Fundak mate assistente Mateus Fundak ne tenemos ba lo cual va entrega y de corren los de Gili menta ha ba depois ha ba nunca se ve no sambe foi limba ha be mai absorbe família to 89 mak 86 85 mak 86 8 mak foi be for livre o então bahau be ha uso be na sambe ha mai foi limba ha be mai visita família mai dalla rua mai visita família dalla rua Filipali de Filipali de Filipali depois yang mai omni malu be balu mas hena ba mas cara dangona o fitil o musia sira mos cara dangona mas hau mai na sambe hau la meeting ne ba poloro semana tadi tau Filipainas depois yang mai ben sambe sira mos sambe Ustoi be serviço ligação be maluk sira be resistência be bane sira mos se no mai mas sira be ligação se na patinya antang hau buka meus antang hau tenta hau mai antang kalanetik meeting de hene to 92 começa maluk balu be no sambe absorbe o comandante Daitula atu ami mas atu ba sorgotu mebe hau mos foi mai be hau tau pela ema mos nasal se desconfiar então hau lapa omnya balu mat ba soro monan Daitula ya parti be ya os lugar depois hau mos akerek surat date ba no sambe maluk narang be o Cornelo nya kode mosidi a foto dele ba surat bania ba comandante Daitula au diam bania jambe hau mo zona sam foi mai hau mo labrani ba to sorba mau tama ema se desconfiar hel hau pode ditan hau kare que surat tan sone be hau no sambe ita se ninek ita be no sambe hau kutai na parler ba kalau ita be no sambe ita be hasor mal fan antau on sone
Sira ba mai pada ami selia na fatin be am sembe for informação ba mal na fatin ami hafsor au asor niamos sidau. Depois tu irmai to dia 8 de março 84 nema kami foi a sormalu ia de ai governaran ia governaran ba boleh me manteliter o assistente o adjunto alinlai o luto agora sem ba primeiro a minha todo maka sormalu ba depois ba be mau alin like mos na sambe la dung punesa wana depois nia mastura o atene be au ami hene o anu be ami usien be mai hene nya dia hau atene ne mak poin be na sonene be hau dia au la o wain primeira vez mak ita formal mai be antes de hau tu serviço na mai be ita formal mak sidau ne mak hoten be hau no serviço se ta hau un serviço na sambe ami la amut o musil ami la amut ami serviço depois liter ngoten ya katwal be uluk be nasam be nya kere be surat be katwal be niambe timi nya naran be alek muting makne alek metam sila makne antam nemak komesa ami monta be kai chane ba monta kai da ya be ai burlana ne ba depois ya ma be titilam nai rua ami mosok so ba sor malu ya burlarang ena ba depois ma kan mudatung mai mak pai mai to pati jane ba program punurama. Dia senhor, hafila falba perguntas. Momento hari abrigo dane iha tina saida no safulang no sadata. Antes be hari be abrigo dane 89 o na pulang Zulho. Mesani ami be prepara be abrigo dane pertama sasane be ami naklek update yang liu. Então, fatin ladun dia então mi amutu nas hanoi hamutu maluk be resistência ami be liaison mi hanoi hamutu kune ami halu be abri betane para fatin nasan be sasane tawa amutu be ya fatin jane. Belasai hanesang memória ida. Sim. Dia senhor, hanesang naimba abrigo idane motivação saída makaduru senhor ho família e a coragem ho de construir abrigo né, mas que situação difícil la sente tal ou caricatam orientação rumah. Ami antes be decidi pe kalau na sambe halo ligação ou be hamutuk be hal por existe be nya reine ami an sambe ami ofres tiana be ami ambe atu mate omures. Idane makalo brandi be ami hal. Ya, dia senhor, iha momento neba comandante se seret maka mai subar iha abrigo idane. Mai fatin idane ne be comandante Gaitula o nia el mensia be o mau na sa Berdul Malcolm Liter adun talin lai amiku Cornel amiku ama ko Absolo nya maluk barak ni sebel kami yang mutuk be subaran. Abrigo idane equipamento saída det maka tahu iha abrigo idane he momento na ba? Ya abrigo idane be documento be nasan be apelo be nasan be contribuição nya o kilat. Nema kami tahu mutuk ko idane balamusan. Be material be pununian ami etang mai to hamutu pidane mat lursai. Dia senhor, ikus liu hanesang umanain ba fating resistência dane bele fo hela liameno bada gruma. Dia ami umanain poliameno labar mai be ida ruade magamnya dia meno mat anesang fatin nebe historik na ulun sira ten kitomatan na fatin idane kitomatan na fatin ba familia irat be operasi nya fatin itau sasang pununya ita hamutuk tau halu itit alu punu tora mata ita etang hukuman idane makoni alemen. Obrigado, senhor.
Diak telespectadores, idade maka dada lia badak ho Senhor Salustiano Freitas Piedade, hanesan umanain bafating resistência idane. Tirmai hasidada lia ho Senhor Fernando Verdu Guzmão, honarang código Verdu, hanesan comandante Valentil região Baucau niang iha momento resistência. Depois dada lia ho Senhor Salustiano, segmento segundo, apresentadora City Feature Mos se conversa com o senhor Fernando Verdu Guzmão, nebe iha tempo luta niang conhecido liu o código resistência Verdu. Ha convida lovely guys, mai acompanha hamutu conversa ne. Diak telespectadores, dedaung ne iha ona hane sorin senhor Fernando Verdu Guzmão, honarang código Verdu, nebe hanesan comandante Valentil região Baucau nian. Lorong dia senhor. Lorong dia. Senhor dia kalai. Dia. Dia senhor Verdu, hanesan comandante Valentil ida iha tempo resistência nian. Telespectadores Yemen iha rai larang no rai liur hakar hatene itani envolve luta resistência iha abrigo ai liline lawensa. Faz favor. A minha luta resistência ya ailaran inia i abrigo ya wailili rai narang kailurate idane ame 94 ame asur malu ya bubur larang tumai ame asur malu ya ne ba depois be rainai o umana ine bolu ame diakleu ita agora be asur malona ulu keda sa ita mutu mai be inimigo makare ame mai tia bilalara agora ita asur malona anto ita ba agora ba ita ba keda ba uma ne maka ame mai tia be uma subara ene halo abrigo ene depois inimigo mai atu tirumalo ene ame be kolega sira be otia inimigo sabanese ida sabanes ninia maluk sirane o pale be ame itania inang petong ida yo itania wan ida ia kabularang itania wan mane ida ia be ne nia botiana be ancane ne o be sirana intolo ene. Diak senhor, razão saída magdudo senhor huri hili fating ne sayanesang abrigo ida huri heliba. Rasau saída makabe ame dudu ame mai ene atau alupunu atau ukuang. Alpuno atau kuang la aos itaba skoila rai narnaran deit ita are ba rai are ba ema ida nebe maka apoio ita rai ida nebe maka dia ka ita subar ne maka be ame mai subara ene depois alo abrigo ene i jornalista sira mosomai padre sira mosomai ene atau encontro o saudou sudah itulah momentu idane saudou sudah itulah makamini abot mai o kualia o idane atu kualia kona ba be atu ukuan ninia ma ba be ba atete ba jornalista sira atete ba be padre sira depois padre sira mos pila jornalista sira mos pila ba kualia idane ba be nasau selu kumasa apoio na pati ita timora tukua. Então senhor, iha momento ne ba halo encontro hene hamutu ko comandante da itula iha satinan. Ia 94. When hira subar iha abrigo ne ligação no linha contato ho estafeta no rede clandestina sira iha vila larang lawensa. Ligação estafeta be konaba bila larang ninia ne lansar. Ne badili moso ia baba ko moso ia estafetane ame koloka ida ne makaba koloka ba ilara liga o ba ilara ida ne liga o be bilalara ida ne liga o be ne nasional ne ame koloka ancane depois la atuir. Diak senhor, tuir informação nebe equipas Yemen hetan katak iha tinan rihungida tu sia nulu resing hitu pating abrigo ne inimigo descobre. Comandante bela explica kleang liu kona ba história idane. Pating idane inimigo descobre duni. Mai be inimigo descobre la aos inimigo be mai osi be sakarta ne makambai atu descobre. Itania maluku be timor wan sira
Ne maka discover ulu ko ame. Depois atete basa ne sira mai be. Serku be uma ida ne. Ne maka winga uku alia ulu kona. O ulu ko be itania ina ida itania wana irua. O tia ene. Amine be aminia sa aminia dokumen su sira be punu be 24 tahun iniane. Sira otu be kaptura otu ene. Ne maka be ame agora buat tidak kari ki aminia be bukti la ya. Bukti be al pununia ne la ya. Dokumen su la ya ona ne bukti la ya. Dia senhor, Icosliu Hanesang, comandante Valentil Ida Husi Região 2 Bocau, telespectadores Yemeng, Hakar Hatene Lolos Conaba capturação no mate saudoso comandante David Alex de Tule Retina Rihungida Tusia Sienulu Resing Hito. Ok, obrigado. Be momento be comandante da Tula Tumate, inimigo caere a tomate, a minha campanha, a subara ne. Ne depois comandante Malcolmo obe saudos tonelu ne makasiranai rua ia be raida naramburuma siranai rua ia neba siranai rua reconhecimento be ia raida neba ne sitasau dia depois siranai rua ligamai ame tumba ame asor malu ia buibau me asor malu tia depois ame tumba loro ida kala ida basubara ia buruma depois ame akara ka atu sai bar be região Rospalus nia mai be ame ligação ba laga sira be laga informa mai diambe ne imi liusi ene bele mai be quando kalane bele masih lorong ne rai agora be moso tona imi mai ene subara ene ladung di akaida o idane maka katwa sada itula are surat idane katwa sada itula atete ansane bolu be sirabe clandestina ia ne bane be sorin bane le sita saw ansane masene tung bane wincha siraselu be informa diambe antau itaba subara ia be kumar ka kaisa ini okosba ia tasibu ame ba to ia ne ba rai mamu pating subar la ia pating be ida be kuak maka ia tasibu sira diambe me itabaga be subara ia be kuak lara depois ne maka be ame be stape tasira ne ame are ba be ia polete segurança ia polete sira kata sada itula boluau ansane be ne itabe patin ladung siguru ida masih itaba subara ia be kuak larang ne belega lae hawa atete ansane antau belega la bele ne komandanti makatene mai be hau be anoi se ita ene ema be sayusi be tungo si be kumar kane ita alai ba ne be tasilarang ita atene be nanitasi bele alai sai la atene ne ita mateutu ne be se subara ne antau be ne irama ka subara ba hau maka turu ya be poletene inimigo mai kari ka utiru maka mate labele be au ku akalaram be inimigo mai o tia une na ulakoi o idane maka katwa sada tula ko ansane antau se one ai mini anoi ansane bolu pale bete saida bolu pale be ase belo tarliu ase apa be ene pati ansane me be sorin bane wincha ya kaibada waimu ane wincha ase ko ale ansane apa au moso be kli uruna ya dili pati ulukune dia me be agora wincha au ladu aten patin dia kane dia koduni me be agora wincha ne au ladu aten ne makasirana ro ko ale antau be itaba makare ame ba kalai da toma kan ba to ya ne ba be dader satu kuat kami poin be to ia be kaibada ase belo be kolega ida be galeria sirana irua ma ba uma ba familia sirania uma asoro familia sira diam be bele ba subara ia pa ne ba ne mu al rainaro matiam ka untung ba be atudu pating be ita tur ne makasira be rainaro sira tumba be are patine ame tur tia patine
Sira atau ba encontro. Sira ba encontro. Depois mai cerco be nem ka be mau comandante Malcolm kare be tarliu katuas da itula kare be ato o. Sira be raina ine mas tumba ko aliança ne. Ene segurança. Ame maka segurança. Ame be ko atua maka segurança. Ame be bibi maka segurança. Mau sira labele be preocupa o segurança idane. Mai be amba ne ba segurança la ia be mai tirutia be tene maluku sira maka be pupuin sira ko da ka be alai. O idane maka meladua tene mai be. Hau labele ko ale baraka idane ne justiça ia maka puin bita ko ale dan. Dia telespectadores, idane maka dadalia vadak ho Senhor Fernando Berdu Guzmão, nebe hanesa comandante Valentil região Baucau iha momento neba. Tirma hau dadalia ho Senhor Cesário da Costa, nebe hanes iha momento neba hanesa força Valentil. Depois dadalia ho comandante Berdu, ba segmento icos apresentadora City Feature mos cidadalia ho Senhor Cesário da Costa, nebe emabolo honaran Marco, iha tempo susar no perigo nyalaran hamutuk ho comandante daitula iha abrigo wai lili. Ha convida lobligai sira, mai taba acompanha hamutuk dadaliane. Dia telespectadores, tadaunge iha ona honesorin Senhor Cesário da Costa onaran código Marco. Nebe iha momento neba hanesa força Valentil. Olá, Senhor. Senhor Diak kalai? Diak, Senhor. Hanesa Valentil ida nebe hamutu ko comandante David Alex. Daitula iha tempo lutanian pela explica lá iba telespectador Ziemen Sira serviço saída deit maka ita halo iha abrigo hamutu ko comandante daitula iha momento neba. Okay, quando Sira comando grupo comando hulu kadus daitula ne Sira forma grupo comando. Quando grupo comando Sira serviço ne dupla serviço dupla função. Sira operação, Sira mai halo clandestina, halo política. Então, Sira forma idane, mas Sira mati hotu, how ia região 2 nia. How região 2, mas how ia centro-leste, quando Sira ne mati, Sira mati hotu, tane maka ame mai reforça filvalete, mai bolfale amrua Cornela amiku, amnero mai reforça. Momento ni hela det Sira na hire kados itula, alien laik, Berdu, Sida Butar, Sodozo Onda, ho Sodos Kalala. Sernai 5, como hotanti sernai ema hotanti sernai nai rua. Ante let sernai hat, ho kadus. Então, sira va fale a minha companhia, a minha unidade, sira bol fale a minero mai aumenta. Ya 87 makamiro mai ene. E tempo ne minha labele ia comando ne labele kotu. Labele lakong be narsetame serviço ne serviço mai clandestina organiza povo filho ba halo planamento ba o malo e prepara algo prepara prepara material ho balamusan então maka tempo ne ame aumenta filho sira maka ame mai hasoro sira halu serviço kono ba clandestina. Então momento na ba senhor subar ya fating idane iha 87. 87 ame mai subar iha bubur lara. Ame tuma ene ame 92. Quando abrigo idane ame halu idane primeiro abrigo maki idane. Ame quando hetan senhor fitil ho nini maluk sira ame quando hetan sirane ne ame halu hari ulu abrigo idane. Ne ame sidagu tumai abe ame se leteng quando ame leteng ame halulu abrigo idane ame documentos bala sira nebe maka clandestina fo sira força Indonesia sira nebe maka balão fo ajuda sira ida tim sera tim saka sira nebe maka fo ajuda bala balão ke fo ajuda bala ba ame militar sira ulu kame amutu makar tumai sira serviço filafali sira recupera fali bala ba ame tambane maga amaine raya ne per la bele ne tamba iha ilarane
ame raik barak ni ailara mabe ema ba de teta sayoto então precisa mai tau basic fali iha uma bai nasede para atu bele seguro para bela odi halu serviço odi halfun. Momento na ba abrigo idane construi abrigo idane tau de fati equipamentos ka senhor Sira vos me subar hene. Tempo ne kadus dai tula nini plano ne ame hari abrigo ne nini função rua. Ida ame raisa sa ida amine maluk sirne bem makam kon tiru tohar maka ame subare ya ne ba emato oho ana ame lor basic filafale vila ame think subare subar sira ia kuak. Então precisa halo sira plano de ne maka for orientação basira sira halo abrigo sira ne mas uluk ne agora ide ne ma fui uluk ne fatuk halo de tine oda mata uluk ne oda mata ne halo takatene ne sai fatuk odo ne be ema mai nunca hare dia ne ide ne nazer Abrigo idane construi hasatinan. Ide ne constrói primeiro ne ia 90 e halo de me ia 93 quase 93 93 ne constrói ne tama 92 ame sormalo tina rua det ame hari ker sabrigo ne ame muda ker dokumen sira ne be maka merai saba buburlaran balun ia centro leste ame muda basic ker semaine ame prensul kerane dokumen sira filmagem sira ne be maka ame halo tirumalo be ame halo gravação sira ne be maka luka ame halo idene saya nesse documento sira então kados de tula konante de tula até dia ni tem que precisa fatir rumah de seguro então maka amere sira como serviço ene ulu kami amutu kene ba sira tum filafal mai então ni fier kele kata ame confia dengan tak sira lebela lu buat rumah tamane maka ame muda sasan sira ne mai basic sira Relaciona ho abrigo ide hekrai ligação entre abrigo ruane o inside abrigo ruane nini narse idedeti tamba halo ene como narse utua resiona então momento ne muda tamba ida sorry ida ohoi tamrik primeiro ne sorry pois mai fila fali ene halo ikusliu maka sira halo eu malaran sira prevene ba leader sira balum mai karek ba fatin roma ne be ke narse momento ne prepara ba be conis prepara ba kados retula sirene quando ihona moras ruma ka narse sirene fatima kan prepara lau sene det abrigo ida tana me prevene le iha karai ne kados ruak ni fatin halo ruak ni fatin iha karai ini mas abrigo anesen agora dadau ke karai ke anesen ni iha kaisa centro piloto tempo irene se prepara kados comandante de tula ni nieve plano ne ame ene para bele 40 kilometer ne beke ame 40 barak liona meraila ene para ambele ba filofal heta minimalo kame asai ba entrega e bala sira ne barak liona merai ene para sira seguro para ambele foto ene para ambele fahafali ba momento ne ia abrigo sira ne ame halo idene tamba deitula ne ame deitula ni ema sira ne am preparado ela kata idene iha fahesasane ba a nível nacional ne Laos ba enedet ba Los Palos ba Centro-Leste ba região 3 ba região 4 ne momento sasan saiu sene depois sira ida nebe mai encontro de tula ne e fatin serne ni encontro fatima ke fatin serne quando descobre fatin ida ame tem que mai filo falene para bele basic ene para careta rumo para ene ba kare sir ber suba ala samai sir lau samai encontro dia lor filo fal sir ba falene e momento ame ne ame ne rua kadu ame ne rua comandante de tula ba hasoro be bispo tempo bispo fila usi passimo medalha
ia novela da paz ne ba sine quando filha fale mai padre Rui quando ne mai tula mineiro ne amba encontro ia amba exponia uma né a mineiro adet momento ne hau segurança det laten siro colhe sede lara lado apar mai be amiro mak ba encontro ne ba quando filha fale mai a minha fatin de que seguro ami ene mak halo operação barat liu babe ami bolo dia menase ação guerrilha ia vila halo ação guerrilha ia vila ami halo ação fatin babok fatin bapa sire ia vila lara ami ene mak ami saila la fatiselo ami ene mak foi ali dele. Diek senhor, iha tinan rihung ida tu sia nulu resing hitu, wen hira komandante David Alex de tula lakon. Irmão Marcos seina fatin subar iha abrigo ida neka bafaliona fatin selo. Momento ame hene. Quando de tula lakon ne hau lai hene ona. Hau lai hene amneiro sodozo tonelo amneiro iha la bruma. Momento ne nia haruka hau pa hare fatin para reconhecer fatin amiato halo operação ida ia dili basic nasere então tempo ne halo reconhecimento ia dalan serne liudet laus subar ame dalan para tu liudet então o bare fatin nia fola instrução bahau o bare te fatin quando ita sai kari Raina Roman kari kita ba subar fatin rumah lorong idadet kita belesai. Então momento tesi kan ba ware ti idane momento situação manas ten. Situação ema começa a descobre ame kala descobre na ame utua então ema começa cerco fatin cerco na ini nini plano ne mata a operação de ia na ser então sire manatutu mai sire ligação manatutu ne mai. Então nia telefone be comunicar o rádio. Momento ne ame usar rádio comunicação até iona ne bolona au nia tete dia be abang lorai ko mai quer se fatin para ita to arranca ba fatin ida. Então amirua tonelo mai quer. Amiro sudos tonelo mai quer. Amiro to ene lorai amnero mai hau momento mai ne amnero sai motor. Mai sa motor rumah tula amnero mai amro mai tunte nursery nia sekolah nia depois mak amnero alfenzi nursery amro lasame lorai amro toma ne o informa o situação serne kono ba inimigo ninia estrada sire tesi kene ba nusa mai vila ne uso dian o motor sama motor au motor sama mas ia posto sira ne bema ke ia sidari larane ema full ema nakon antau ni atete dia antau sida kala ni te buka mezi de te sayona tamba hau ia encontro ida kono ba jornalista ho saudozo nasa sira ia tu encontro ni ia duni be tasi mente liusi tarliu ze tarliu. Então, momento ne tu encontro ne ba, masih hau atete na fatin ba be katus comandante, comandante. Ita tumba bele encontro mai be ita lorong ida toma kene ne problema tamba situação ne ba la dia. Ne ba movimento jovem, movimento masira ne be bakasa, masira tumba ba pesca. Então, bibi ne ema laurung kurang kalau então hau la koi para atu ba ne ba então ni atete dan lai ita liusi de te ne ba ita bol tarliu mai to ne ba ita encontro te makana nasa ita liu mai be ita carga la koi te ba halo operação ita ne operação ne que importante então momento ne sayu sene ne hau mak mai asoro mai be situação ne ba ne atete ka situação la dia quando ame sayu sene amba bruma ame kalane turlo sam tirmalo ia dalan kalane ema ia serkutini ia dalane emboscada dalan maybe ame tamalet ema labok amida
ame tumba ne buat tu iha saida ne ema abrigo lara ne tarutu na saida hama kuluk be tempo ne situação na saida antau filafala me até dan nanti ita bele na saida masih ita label bato bruma ita bele muda fali ba na saida bele gale di dan lai ita ne plano magane ida ne ba fatin dia kita auganta lorong ida para ita bele batur na ba antau ame tumba duni ba bato bruma tradisan ya ruka hau filafalet for o hasta este civil o a la população ne o ba fale areto o mai fale are fatin sire be tarutu sirene ema emboscada fatin sirene na are ema fuma la cigarro soela ai fatin botas ne fatin e ela o informa idene ne até ne te fila na ba palaga direção lagania direção laga ba ita ba fale na sere pe ita muda sai tela depois kita are tempo kita mai fila então kala ne am simutambe jovem sirene be halai mai jovem nai hat nai limai da ne be halai padre João de Deus ne mati biene ne maka tulamai entrega ta então momento am barak le am na isia aumenta ta ame tarlio mene sanolo depois jovem nai hat maitane ame barak le então me ai fatine começou botar então 14 dias lá ita tuane hal operação per dia que ita bate fal centro-leste então momento ne ame tumba ne ba atu subara o em sobre berdo em colher dan e ko clara ame roma la koi 14 ita subara dan pai ita subara ko clara ema saiu si tasilara tamba haune e ilara ne hau tau ku be hau tau be inimigo bel tiro alon samas be quanto na la tumba ide hausa saba ida emane masih ida tumba be tau tambanya sama kelai ita label kair ne lorita baban amane be haus tau be então amerua la koi então amerua edit for lete ima kia kwa clara to kadena la ita arranca deta então ame arranca bate ne ba maka acontece be de tula halat sire ide menia lakune laos puro ame laone maka tamalai ne traição hawa tele muito bem quando a traição nem mas bem haula bele qualia ia tempo de agora também ia ser a justiça Sim. Ser a justiça também maka hau dralabara quando sira entrevista hau até te sira sira te fetele mas foi nera com entrevista mas hau até hau sidau ke tempo para hau bele declara que ema traição maka ABC sidau ka tete mai be hau hatene kata ka deitulan nia lakonene hamusu traição amini ema sirene be maka foha ame subar ame ida roma ka hanoi at filfali estraga mine ame momento hau makara mutukonia laos narle hau makara mutukonia. Diak telespectadores, idane magdadalia bada ko Senhor Cesário da Costa, honaram código marco, nebe momento neba hanesam força falintil. História serne interessante tebe se relaciona com fatin resistência sira iha suku Wailili, aldeia Alala, posto administrativo Baucau, município Baucau. No idane magdadalia iku expedição nenulo recentolo. E a parte selo, Hernani de Jesus Araújo Ribeiro, mudar a autoridade local até Tenkatak, hare kona bafating história no resistência nebe iha suku Wailili, hanesang abrigo comandante David Alex Deitula, no comandante Tarumatan Ruag Nian, iha 4 até 6º governo constitucional, nia apresenta uma plano no proposta ba governo central, no retang uma aprovação, hodi hadia abrigo ne, mas be falta de facilidade balong precisa hori completa tan iha fating neba. Niamos acrescenta liutan, katak, nudar liderança comunitária, foto iniciativa RASIC, serviço hamuto com a comunidade no veteranos Sira, hori hadia fating história no resistência Sira nebe hak sumikan, iha sukularan, atau nune bele atrai liutan visitante Sira mai visita. Oke love guys, programa idane kuliaona konaba fating história resistência, cidade, Lubo Kidaona. Ohing lorong, kita hoturona ona história
nebe interessante tebes. Relaciona ho fatin resistência nebe localiza iha município Bocau, posto administrativo Bocau, suku Wailili, aldeia Alala. Ho história serane bela fu Hanoi na fatin ita, atu Hanoi na fatin ita ni herói, ita ni luta na insira nebe fosiranian tomag hori servi raidane. Ikusliu hau Abrilia Fernandes, ho equipa nebe serviço, hato aminio obrigado wine e adeus.